na bon chawin jingka pha tu jingka September tarik som ni lagu mission man in man naw jong ni som ni le ni gu dam sela in puil hong pau ha chungnung pen pathin ka thangwa na hi tu ni ithupi diu hi pathin in bol theina zat chom che epv Ephesus mi te henga pol lekha thot bung li chang som la khat Bible chang jong hin sim katin Ephesus mi te henga pol lekha thot bung li chang som la khat na pana som le thum chana hin som la khat bo hin sim do ange chule aman te jesun abang solcha abang thimgau abang kipana thupa thangsam abang chinghui kai hoi abang mihil hina api ahi athunei pan sim do pati ibon chawde pati ibo pi hanlang tunia thupi deu hi English a fivefold ministry hichi ipidinga kipi hamitile aman api ahi na aman ahlan hi ti khadamen zon bung som langa chang som lagu ma zo than na hon ke ma nil han hi pun kin kal han hi alhan ho chu api ki cho tuna he hichi pi ti teng thil pi hin gift talan ki tiong hi sei be jeben itu piu ka sei masangin talan ki ti pa hi pin pi hin mizo sen talan ane hi kol panjong mele panjong pangal panjong negro panjong mivom panong mi kang panong mizo se hin talan ane hi che pathin api ma hin ala ho bunga ringa wang he talan hi hon talan jo hi ha mana ai manwa gift pa hi igel kho lo le hi charinga itaw lo gift pa hi ni ta lo je wa cho ho bung hi ding ma khang to thei lo cho tuna chi thil pi ki gi tuna ki pi gift ya pathin lagaw thil pi ya hi che wa hi ho bunga hla sam ting le ho bung so ta sa pu aki puding mi him government wai pa ki puding lagaw langa halna hinna ki pa na hoi lo ding hi ti ya hi talan pa nga apoi mo na ela talan sanga hi hobunga da gi phong pai mo che hi ti ka sei no ma hi talan ki ti hi la sa thi mo talan hi zo yo sang ajong pathin helo wa thim zo hi a thip na pathin a pi u le kha thip jong hi pathin nan api a talan hi zo mi u si thim thi le kha thim pa chu zu kham jong le thim tho hi zu ha kham mo le ke sanga thim le lai zo pam talan hi zo hi hobung a hi hon chi atam zo hen talent ne tewen talent iman cha je wai hobung hi thagaw langa dry he ka tinu man hi hobung a wang he talent he loading gifted sabten gifted anointed to say ho jong talented speaker loading gifted or anointed speaker hiding na talented speaker loading anointed preacher hiding hi pathinin an pi na pin tha zo wa pin tha zo wa ki pi pa hi ki wang ton lagaw thing thil pi katin pin tha masanga ki ni se hi talan ka ti hi chika jong hi ke mudan la ka pamdan ka se hin tu in ka thu pi do chi nung sei ki lang talan ki ti pa hin mi a pin tha sa zo lo so nge vai hom thim na ipham mi chin tu za kai wang abol thein en la talan ki ti pa mi a pin tha sa zo poi ya achu talan ki pa hi wanu ya hin wanui mi te zo se yo wanui mi hu chula hobung hi wa wanui hu chula wanui ki bai hom na ju chula tu na ki bai hom na ho administration wa bon ki wanui ki bai hom na chula secretary ki tong wanui min chula chairman ng wanui min chula treasurer finance te bona wanui ki bai hom na la chula finance team pa chu ma chu give lo talan hi chu ya tu nin talan le give pa ne ka si khan hin tin tu nai thu pi diu hi wanui in tu chang gya chi pi jong ame prophet mo nga apostle mo nga ki ko yong tu lai changa ipham ngap dat na ne yong umcho apostle abana prophet ong tu wanui a prophet ki mo hi hon pastor ti wang ba hi umcho tu wang chin lai chu tu evangelist ong hi ho zo si het pen evangelist o hi chong man dan ke bang pon koi ta bang evangelist hi amin mai na kovin koi ta bang chong ngap dan na olden na bolen
i hol ang ki bang lo abana hin pastor abana ki bana pastor le he pastor wang ki bang so kevin reverend chalami at ko le so mehin ibon chawal hang pe ki bana pastor le bishop ki to na amdan chu aku dan chom chom wa ki bang he cho teacher yon teacher dong hi na sa ji po wen teacher le Sunday school oza bang chu e hong ki ve election ki bol last le ki hang so ya last ki hang ki to hi koi ho bung hi jong le number 1 2 te lo so hiya chu tu na hi ho hin i mai ni gel lo ho jong athu pi dan ta lang nom vi ne hi tu ni hin ken nga ho hi it's a 5-4 ministry hi ami in aposin ka se nom pon athil pi zo ka se ro me ho bung nga hi ho bung in hi chi thil pi nga hi nei du hin athil pi ho to si thari chu phat alu la lu din tu ne a gift pa zo hi ho bung sunga mi za nam khanen apostle gift nei du hi apostle pla missionary gift pakai nalung ahile keizong ni solin isaya ho banga pakai ke ma kam nai nei solin ti ho hi apostle so apostle ki ti pa hi khupi ta bang hi amai government a govern ho bunga ringa chi hin na ho bung phut do tu hi so you will Peter and on this rock I will build my church to kola nang ma pital na hi song pi chunga hi ka hoin ka sa do ding hi ti pa ho apostle hi ho bung tung do ding phut do ding tu la ko mi apostle chu missionary ho hin amlo nagama na Christian khat cha amlo nagama Christian ga ho bung ga phu do dio mos apostle gift cho hi chu mi yo se chang thelo ta e hon tu la ya hi missionary hi niao cha koi wa pasol ho zo lien ta koi pa hi pasol ane wa li ne tilo ai wanga ho bung thu la gau tha chu ho bung phut do ding chu e hoi la am sa ki bai ho mai je wa chu hoi experience nei lo hi abula ki pan di lo han ho bung hin phut do de chu Jesus Christian direct angan si ho na hi chi ho chu nang ma pital na hi chi song pi chunga ho bung ka tun do di ti chu la hi chi ho missionary ho hi ma hoi apostle ki ti hi bele han tu ne jong e ho jong mun gam da ta pa na William Pettigrew ho na Robert Robert ho amo ko na Christian hu cho hi banga hi tu na cho missionary ho te ho yon neo cha a thi mo pen ami mo pen lo missionary ki ti hi pathin ko na chang thagau thing thil pe chang mo ho missionary a sol hi ve tutla mo chon a thil pi pa chol thagau ya to thagau na to ting le muthim gama su pakai le ho bung itun do zo do hi hallelujah pathin lo pina chang lang ho bunga hi missionary calling sol etuna isimu Ephesus bung li chang khana khong naki ko naw ti kitun son tu na hi naki ko na hi pi ham na ya missionary da ki ko hi na naki ko lo na chele na fielding hi ya apostle gift ni na prophetic gift athiam ga pa tu la thilmu mu ni ho ka se epon a gift fa hi thiam ga pa hi khujunga mi ko chu mi ko ting le hi cha ji ko lo na hi cha ji ko so mi yo se mi ko ba ta e pau di so mi ko mi asu khil pa jong ko ngam pho ngam hi chi mi ko ngam na ki ti hi thagau thing thil pi hi cho thagau thil pi ni lo wa ho bung sung hin lang mi na ko le mal na ne de chu min kaung tan nan le bol ding na tho zo lo ding he ya chu prophetic ki ti gift ong hi chi tu na a gift lang pa ka se nom ja chu thagau thing thil pi chu ho bung sunga ko ha prophetic gift ni tulai ho tam zon civil society hon pasol ho holom ka ho nang san po ve thu ta na singam po ve thu di na singam po ti chu hoya ki singam ni a gift ni lo chu athil pe ki chang lo wa chu me thal ki ni lo wa ti thal ki ka ding tulai gal to te ka di le thal ta bang chu a prophetic gift ni lo hi la chu hoi la nga chu nang mi na ko ngam ding yo ho i tau si lo pu ho bung pakai hi ta bang mi ko thi ding jong nei pi ben ta i tau du chala mi ko chi na prophet ki ti pai them gao ami pa hello to la ya kaw le i ho no ro ka se lo pu cho athil pi pa mi ko mi hobunga adi ho su di ding pho ngam di pai prophet gift ngai cho abana hin ti evangelist ong yan neo cha gal neo lo cho pathin to mai mun zo sa khut la asang pen tu la koi ta bang pi pam phat mi ki su mo a chi anim zo om jong la thang pia mi zo se
general hi ti lai pai sang pe ne hi cha evangelist in Geralt mi zo se hui tu mun zo se ma boundary border mlo gospel without border ki ti evangelist wa zo koi hubung hi jong le evangelist wa gospel without border hi ding hi che hubung hoi ta het pi hi ding hubung angap da ding hin i hon bang ingam dan po be inge hos nga jong evangelist olden bol am nai atam jong ki bol lo so atam zo hen evangelist iti po wa hele self style amalama volunteer ki pido a phathum le ho hui sa hu hi che ho system di lo hin evangelist ong hi pastor bang hoi ta pastor banga oi ta recruit boarding ama cho ako na pa cho Ephesus bung li chang khana cho ako na to tin ke to a hi a hele hilanga bung li chang som la khat pa a kho an hi kha hele ama cho ngap da na solding kut le hubung khang to ri chula ai chu mitam pi bol zo lo ma ki pi hi cho evangelist pathin thul hang sam aba na hin pastor chi na hi chi hi ai mi ki chen ting la lai khu jem san khu jem ki bu pi cho hubung hi asing tup ding le ave tup ding hi nol chol tin chi asin ding ave tup ding ching hoi kai hoi ki ti pastor he cho pastor thil pi chang lo hela kial ngoi ho jong hoi la ham he phalo hil ho ale kha thip ji me ya interview wa ma san ji me ya pastor mo pi lo ding henge lekha jong qualification nga poi moi ma jong a poi moi het na jong poi moi wa ma nu ma pa chu atalan langa hingjong le gift ane hinam pastor gift ane hinam ti pa sabat ngai chula pastor gift nei lawa athip na le amak tam me ya ila wa hele hitabang mi pa chun pastor gift kelngoi chingpu kiti thilpi laga wa thilpi chanta lo ya chu aman apo po na era bo yentin apo po na hubung ho ki nan tin pasal wa mi kina api ding hello mi to ki boy ding hello akin ho su to ding a boy ho su cham ding hi ja I ho problem mekala problem create na pan kha ole chu hi chi pa chu pastor gift ni lo katino men he kelngoi chingpu chula kelngoi chingpu cha kelngoi ho ku khu akhi jong le gadam han tin kelngoi ki chu pulpit na preaching bolo cho akham khamen ke ong hino hello wa hasam le hello ta jong la 5 minutes chi ki to hong course ka chin ya cha ai ka de chi phe po cho pastor hi ti ting a hele pulpit na preaching sanga khu mi pulpit le wa pam la ma na to ring ha ta ma ta met kelngoi ku khwa halu chu I ti ko jong la chun hung po do ponte ya pulpit na chon se ho zukham ho tin sam jong la chun kelngoi ya na kelngoi ho ku khwa halu ho chu zawang za po bunti ko tonga halut ho na ga chi a na ga kum la nan dab do the ti cho nan dab da nin ki put des nan ki put gi ge ding he ti chula chu pastor mo po na hin chule tu lai hon elder litiu deaconess ira kai ti ho committee church committee deacon bo ti ho hi chi hi pastor nu yam ki cho ama mana pastor office an tong thi bo chu mo hi ong pastor chunga bai khom di lo pu mo hi pastor nu an tong di hi we ya pastor ani happen teacher explain to like counselor tamang teacher ki cho mi het thim la ho le kha thim ta tam jong le mi ho si oza ta sa chuang oza hina thipna talent ni lo puchula hakaw chuang mi ho se mi hil thelo cho pasol jeng nong il thelo mi pasol kha chun kel ngoi cho ga put wangan ban cho ama no het lo chula hilding izak aning ka hi chi met kaloi kha sin mi cha hi khupi hi na hunga thol lo trong thol me cha thole na alhonga na hi la ro hi chi me cha pa hi ya oza chun preaching hon ato kha zo lo pasol pan ase asa pha zo lo ho zo se chi me cha teacher ho hen an khoi do des a hiu do ding anen a kisel mi het lo ho zo se hiu do ding le hol do chu teacher a he ya Sunday school teacher han tiung le chairman secretary han su wala sa athi mo pen ho Sunday school a thanong bol lo ding Sunday school le kha yong thip ngai chule pathian thilpi changinam ho bunga dinga thaga wa dinga baldan ne lo khat cho ti chala thano le boi tula ya so tunin 5 minutes chikiti hi apoya pai mo hin hi ya tu la ami hilon apostle prophet to mi khana sim ma mi nga hilon pathian thilpi zo hin ho bunga hi chang thilpi ngai am ngai koi tamang kha chu thilpi ni yong chang the thumjong chang the amon ang chang the koi tabang cha khat bo se chang the
ai la na pin tha zawa Jesus Christa hin na nei zawa thilpi na chan le na thilpi chuna man cha ding hi tulai ho he tam zo hi ho bung hi van noi ki vai hom na ki hom vai ki vai hom te hi je wa hi pathin thilpi chang ho jong ki mang do thalo cho election na te le majority numbering ti wa atam zo zo mu akai pha na hi ai la het de zo bu mi pi te hon election ke bol rong ke man ke tau ji hin lang I tau zo ting le koi chu itabang thilpi changam ti hi ke do thel lang a thilpi a gifted dung zu hin mo po le ki pile te banga so le kha mo thip jong le missionary da cooling le lu kha so mission filai so lo le ama so ai mo ding le atu ding a che so te banga so thim gau thilpi ni lo prophetic words ni lo kha chun alam kai ja chairman hi ja a pasol he ja mi cho a ko ko jing la pho jing le mi te kina jing ding pathin thilpi ni ho kha chun chon sin hi ta direct akong le chon si ka hi ti de so na bol khil tai so pinang hin ta ko jong le hitabang thilpi ni chule ka bol khil tai ti de so hitabang thilpi ni lo tu mi khat akwa he na bol khil tai le hoya na mu am ko me he an ti le ta sala nga lut pa ya ki boy chula ya su mi ong mo pho hin missionary den ki mo gul kon hin jesun ho bunga nga api pa hi na chan hinam hite ho zo se missionary chu achoma che ding prophet choma che ding achoma ipem fellowship bola healing ministry bolding na missionary pang cha chom bia ho bung hoi ma gel loading evangelist pang cha tho che ding hilo hi abon chai ho bung hi ho bung chi ka khot hi ta ka bol fight for ministry pa hi ai kla cha khia bangai ho bung cha khia ne dinga ho bung pilin sa ne dinga ho bung khan tong ne dinga jesun ho bung a dinga api a hi thilpi nga hi isu melo deu hi che ho bung sunga amna dinga taw deu pakai ko ho bung o hi ka ki vai hom na hi talent jeng ka hi ve ai wanga thagau mat ne dinga thagau simphat ne dinga thagau thua khan tong ne dinga hi thagau thing thilpi nga hi tuni thagau thing thilpi ka ngai chawe oh lord share your spirit tin tau tin pathin thagau thing thilpi ho changlo han chu ting le jesun nangma pital ni hi chi ho bu chi song pi chunga ka ho bung ka tun de pai ho bung je song pi so di cho tuna e ho bung song pi hi lo ni jesu in angan se banga api banga iman cha lo je wai song pi so lo ho bung hi kiloi dot chula ho bung ki ti song pi ta bang ja satan in i lo jong la cha khe re chula ho bung cha pen ding government cha pen church government hi ding hin tuna church government cha hi nam church government cha lo wa hi le song pi hi lo song pi ki ngam ta lo hi ve to ni hin hi je fight for ministry ki ti hi phat ki ni na man lang chin ni khat ni seminar la ki la ji bu cho na ni a chu tu ni hin a mi hi lo ben athil pi zo hi athil pi hi chan thei na ri wa khat na ni yong le phat tan maintain ni na ne yong le na ne lo yong le hobung lam kai ni le na ki taw pakai hobung lam kai chairman ke hin prophet gift la ka ni pun tu ni a mi ka pho la ka pho zo se to ki na thu hi o athil pi ka chan lo bola pakai athil pi ni pi masan chiting le pakai chairman hingi te tungo gal kun di pa chu gal la ya ithang tom man wa ki kap to la ya bi thal choi lo wa ilhayu le thal choi lo si ka pranga o ta chula na ta bang chu cho ho bung thwa long na talan ki son pe hin give na pin tha zuwa thil pe na chan pa hi hoi ta na mana talan jong pai mo na chu ta sa chu mi akina ho case ball na da mang ta talan phana e hong le thagau thu a mi khat thagau wa pin tha sa sip phat na dinga wang hi ho bung di ta thagau thing thil pe nga hi ho bung mi te ho zo si thagau thing thil pe changa e piham fight for ministry hi gel kho a kho sa a ho bung khan to sa the che dingin ipaw pathenin ibon chaw chunga pathe ibo ta han ki pai hallelujah amen